Juma n'ibikweto bishaje. Juma n'ibikweto. N'ibisafuriya mubizana. Juma n'ibikweto. Byose mubizane. Yewe. Niko kubona umusere banyurongora ingurube. Jesus. Kibazo nange ndaza nimugoroba. Dibara babaje. Ndawanda kibazo. You're supposed to be a dinner man, serving dinner to the students in secondary school. Because you cannot do guessing 1 plus 1. You are here breathing heavy like a dog. Kwamba ikikweto wa mumatari. Juma n'ibikweto bishaje. N'ibisafuriya. Say they why. God have mercy upon us. Tukayaje. Yewe. Niko kubona umusere banyurongora ingurube. Ntabwo bishoboka. None ndikuje gushyira mu The blood of Jesus. Ngenda kubwira amafaranga gaciranye ni ibiremwa by'Imana yashyizeho bibaha power. Imodoka yanjye iransungesha. Ejo ndayikoresheje n'ubu ndayikoresheje. Kasireka nze mpamagare mu igaraje. Allo. Mva man, imodoka yanjye sinzi ikibazo yagize ndi kuyatsa bikanga bigapfiririza. Waba ufite akanya sukaza ukayinkorera? Mane, ntabwo nakubwa ngo sinzi ko byagenze nibere byibanye ntabwo nabikubwa ngo uragize ngwino uyirebe. Sawa niba uje nyine ndagutegereje banguka hari ahantu nari ngiye kuja. Sawa. None si. Ngogo kigikire ingweto zabuze ukene bumereye nabi. Madamu namusize mu rugo dushwanye ndi nagerayo ngaburire ngibi bifaranga wabihekenye. Nguvu ngabyihekenyera nange ngumva kondo yasagira ako sibamvuruye ngiye mu gipangu cy'umuntu yarangiza kandaba muri wese. Ubundi ko nibye kwa koloneli nabayike sibamvunze icyumweru ndi nabihakanye se atu kanze ngo yerekesha buzi ye endo ujya amafaranga y'umukire ndagiye ariko mfite ubwoba ndagiye uretse ngo yereke kanigendere shambanye ndakibazo.
bohereje ku garage. Uko nari nguyobewe. Uragaho zikaka. Serious? Ukaniho ndakanika ndabirenze. Ni wowe? Telepurari zose ndashwanyaguza ngafata ibintu byose ngapambura ngatugunya hejuru. Vanyi. Byose njugunya hejuru. Vanyi no kubwira kabanyamagambo. You know what I need to tell you? Imodoka ngizi ndashwanyaguza ndabirenze mwana. Iyi si kukiba gufata ikinyundo mu ndaka bambaguza bigahita byaba. Yifite ibibazo bigenda bite. Nari ngiye ku kazi imodoka yanyu nshizemo fitensi biranga. Imodoka ngizo rero ibyo bifitenze ngibyo. Imodoka yawe ufite ngicyo kibazo. Yego. Ufite amamesa? Amamesa naje kuyagura kuri butike. Diyama? Diyama nayo yaboneka. Ingaringa karindwi wazibona? Karinga karindwi mwanda zikura. Kajyana imodoka cyawe rero. Oya nyine wazenga kwereka n'ibindi imbere. Hoye ikibazo ki imodoka nacyumvishe byarangiye. Kari twaje kuzigura. Niba ufite ingara karindwi, diyama ibiro 7 n'amamesa. Nugusiga muri nduza. Twabishaka nyine wari nyababyeyi yayo. Ubwo nahise numva ikibazo ifite. Wamaze wazuka. Kwenge za tiriturari narazikoraga. Ufite inyundo? Inyundo irahari. Kinuru? Irahari. Gamizo jangururundu. Wewe aho kugira ngo nari imodoka ujya kunjanjagurira ikirahure. Ale burukumva imodoka wayikanikira. Kanika imodoka cyawe ndakizanagagira. Oya, urukunyigisha ukuntu ndakanika. Boss yanyohereje satagize. none se ikirahure ntago wakimenya. Ukimenye ubwo nagendebera muki. Ariko kagubwiye. None ngenda gisatuye cyose ngo ngibyagize. Magera muno mu modoka gute. Imiryango si ndi hari. Hajya. Modoka imiryango ni ibihari rero. Ngabambura kino kindu ngwereke. Kikure. Surumukanije se kibambura. Mbamburira ngwereke ariko umuntu aririrwa gutegereje. Nacyo kibanye ariko. Genda ushaka kundu gikuraho we. Wowe bite byawe. Ndakigukora wewe humura ndari. Niwo mukanisha ubundi bohereje ku garage. Uyu munzenze we kuri kuvunika. Iki nta kibazo gifata ikibazo ndi gushira amafitensi kanga nakwatsa amatara akanga. Kibazo yagize ngo nacyumvisha. Icyo kigajyango kiri umuntu aracamo kiri. Ngwin ajya aske wewe umujyango nguyu hano. Kubundi wewe. Kijyango rero. Oya ndabikora humura ariko ndugira ikibazo. Ubundi mbere na mbere ibikoresho by'ibanze biri. Ubwenge bwanjye nabwo buratekereza boss nawe. Aya mani kireka ibintu nkibi. Wewe aho kugira ngo nari imodoka ujya kunjanjagurira ikirahure. Ale burukumva imodoka wayikanikira. Kanika imodoka cyawe ndakizanagagira. Oya, urukunyigisha ukuntu ndakanika. Boss yanyohereje satagize. none se ikirahure ntago wakimenya. Ukimenye ubwo nagendebera muki. Ariko kagubwiye. None ngenda gisatuye cyose ngo ngibyagize. Magera muno mu modoka gute. Imiryango si ndi hari. Hajya. Modoka imiryango ni ibihari rero. Ngabambura kino kindu ngwereke. Kikure. Surumukanije se kibambura. Mbamburira ngwereke ariko umuntu aririrwa gutegereje. Nacyo kibanye ariko. Genda ushaka kundu gikuraho we. Wowe bite byawe. Ndakigukora wewe humura ndari. Niwo mukanisha ubundi bohereje ku garage. Uyu munzenze we kuri kuvunika. Iki nta kibazo gifata ikibazo ndi gushira amafitensi kanga nakwatsa amatara akanga. Kibazo yagize ngo nacyumvisha. Icyo kigajyango kiri umuntu aracamo kiri. Ngwin ajya aske wewe umujyango nguyu hano. Kubundi wewe. Kijyango rero. Oya ndabikora humura ariko ndugira ikibazo. Ubundi mbere na mbere ibikoresho by'ibanze biri. Ubwenge bwanjye nabwo buratekereza boss na. Ngizi modoka ni. Je guhamagara boss wawe ndi kubona no bakunyoherereza uruwo kunyangiririza ibintu gusa. Ukamamagara boss wawe mubwire niba hamagara. Onda wundi muntu yakohereza zingage gukora ibi bimodoka hamagara. Kenda. Ite modoka bibana. Mvamwa ngwino twumvikana. Hari ukumvikana nange ko wavuze ko ndaba imodoka byawe ndakora urukungarura mu ruhe rwego. Reka nitahi. Aya mburo karagaciyemo mwa. Ndago seriye ngwino ndabindu biri gucicikana nange. Ngwino twumvikane. Icure bundi geke gikora. Ibi bintu ngewe bisaziyemo. Sinzi impamvu rero ukumbwira ngo ibi bintu no mu garage. Bo
ngaka ngubwiye mbereza amafaranga aho ngaho 1,100 ngwereke ngaho umbaye 1,100 n'igihumbi 1,100 n'imodoka utarayikora ngo umuntu yatse bo ndagwaye mba yose yakareka bo ngaka ngubwiye umbaye 50,000 bundi ngewe ushaka ube wigiriye kujyama ngewe urumva gidumekeje ingizi iyo ndangije kuzikora ndadumeka none singo nta mafaranga nayo mfite mu mfuka ntawayagwa kuri phone cyo nabyo zanangire nimero zange ngwere shira mu nimero yawe ubundi nyakoherereza ibi ngizi imodoka naho ubundi ngizi ndazikora cyane nizitarizi dore nga bya bindi bibe nibe ko ibyo uri gukore nenda kweja no ku kazi nakere gukorera imodoka vuba wewe basabye iminota 5 gusa gira vuba dore ngizi kirakwayo ngwereke bo ubundi akazi gatangira kazi kageye gutanga si yaje se ndi kumvaje bo wigiriye mu nzu sawa bikore vuba ubundi ngiye kirazira gukora imodoka hari umuntu mbagaze hejuru sawa nyine bikore dore ngubu ngibi ibi si bya bindi byoze ibiyo bikore ndaje reka mfate kashaye none nzanire n'utumesa ngibiro 2 gusa sawa ndabikora sawa nzanire utumesa yego ariko ibi boss ni ibigoye ukiri kureba ngiri koti kikareba shahu ugrangiri koti rukabona koko ngiye nakabika ndinzi no gufungura ngibi biyo cyo kinyoherereje 50,000 ndabyina nambaye ubusa abyinisha ibuno rimwe ako niyo sha kwa bivuze sigagahita gange kangere sa ndi kureba mibiki boss wabonye he umuntu akora ibiraka warangiza bakamuhemba atari yagi ngiyi modoka yo ndakindukira inkora kimodoka cyo ndari ndu sindaruhago Say they why God have mercy upon us. batavuga ko nanagikunda niko ubona umusere banyurongora ingurube The blood of Jesus. Iki kanza kukingu. You're supposed to be a dinner man, serving dinner to the students in the secondary school. Because you cannot do basic 1+1. You're here breathing heavy like a dog. Basi ngwino yikira amafaranga gawe. You're supposed to be a dinner man, serving dinner to the students in the secondary school. Because you cannot do basic 1+1. You're here breathing heavy like a dog. Mukanishi, ya mafuta mwana Nyanza nye. Niki kiboro mwari. You know what I need to tell you? You will end up in my dinner. That's what I meant. Mukanishi. Jesus! Asanga tagariye mbwa. Faranga ganje gaba gagiye huru gusa. Imodoka yanjye yose. Ngenda kubwira Satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho. The blood of Jesus.